Nā e te iwi kua whakaoki hi atu te mārei kura o te arawa Del Kiriwaitingi Pare Delamere Rei e whitu tekau mā toru ōna tau. I huri ka weka atu nei ia ki ōna tūpuna i te pō i ngā rangi whakatānei. I tana tangihanga i te rā nei a tātātou kai kawe kōrero a Moana Makapeluli ara i te pākira marae i whakarewarewa. Anei tana pūrongo. He uri o tāne rore me hine te rehia. He wahine purotu, he wahine aroha, he wahine kaha ki te manaaki i ngā tangata. Ka whakahōnore tia ki ngā waiata i aroha nui tia e ia. I whānau mai a Del no ōhine mutu i te tau whātekau mā whitu, ka tipu ki roto i a tūhaurangi Ngāti Wāhi ao, ka ako ki ngā mahi kapahaka. Way back in the olden days when it was called concert parties in Rotorua, and she was the star of her mum's concert party, kiddos. Ka maupai ai ngā puhenga o te karawhiu i te poi. Ko ia nake o ngā wahine poi o te aroa, e tai ai te whakahaere ngā poi e whā i te wākotahi. Ko ia te tuatahi. Ka rongo nui a Del Moana Pūkenga Haka, ka whiria e ia mo te Ope Māori Theatre Trust, ka tū hoki mō Ngāti Rangi Wewehe i mua i tāna whiriwhiringa hei kaiwhakawa mō te matatini. Ka kite koe i tērā i roto i ana tamariki ana mokopuna. Tō rātou kaha hoki ki te manaaki tangata, he tohunga ia, he tohunga rātou ki ngā mahi kapahaka, ki ngā mahi poi hoki. I tua atu i te kapahaka he ngā kautapatahi hoki mo te mātauranga, ka hoki atu a Del ki tōna kura o te rau tāwhiri, hei mahita whakaako i ngā tikanga Māori. The main thing that Del did, I thought, was that she was able to, she had a vast ancestral knowledge of things Māori and genealogy. And so she was able to talk to girls, particularly girls who came into the area, about who they were and where they were in Māoridom. Ka ora tonu o ngā tini pukenga ki roto i ana uri, a ngā tini tauira me tōna iwi whānui o te arawa.